Yan travel motorin. Yan ang baby, kapuntang sangatang yun eh. Ang lighted hotpot ka. Kame, sige na umlo. Deputy Commissioner Office of the Difficult Idol, District Idol, Dan Kajariat from Kuadinton. Ini dia tadi tarkian Dan Kajariat from Kuadinton dia tak SOP. Tanggal tahun ini. Yan council motor on the way ya. Enggak selesai ya. Jadi, mulai ditang kegiatannya untuk council motor yan tuye sobe le tuye dangura tulen kan boka rap sa kani